Normala ke nyam biya kamal gwasme ka Nuer online TV channel enda mandu ni shan kosnyak. Ati kon ke report gwasme mi shine mi ping gwasme deri nen. Turne me take yoro dago gwasmo de yen kenen. So report bana jelin kel ka do brande kon linga ja. Please mi jiram jirit gwasme ka Nuer online TV channel goro no jin. Bi channel bi support bi subscribe ka bi notification bell bi jetwine ko de lerti de kan chaw mala shukuji gwal dan pai ka larich an walle chang ka jandang dioka pai welkel ron ki dang rawi jandang rawi de dich so ka jari pod me bi kona linga and please go no bi subscribe ko bi notification bell bi jetwine ko gor jeno de yen ler bi yen chaw mala ling ke de inte konto de ngai gwasama so channel right ke report me mi chala de ne report me be ngaje no te ko mele roda mi gor de yente kalienten gwazame ador shal ke ler county ke unit state jenen kono gwazame report shano amni yente kalienten why ngum le roda chala do know there's a kite distribution for girls education program that was started in Lair County so name atwogere wuji chwal kameler county wate ga yor tichade ka gwar nyet especially gwar konti la gwar nyet wishin bini mikeler county bana do budanen moye ka yoga je ki ngum da ka yoga je ba mo ka yoga je ban jelim gwasmene shala de ne shane ti shop ke kidru kudang baro tila gwar nyet gadul gorka ka gwar dul gorka meninatin kon tin take tin painkin taken ka bomni la pek yen yal ke kidri kudang baro tila female students dol shalka meler county kenede ti chop ke kidri kudang baro tinatin kon take bom la tin take disabilities wa take radian ka kan ne chop ke kidri kudang baro ti wa ka gor gwantin kontin tidul gordi altigitin ko wa te en wijin ray wikeler kandi take school lake dul gor shop ka 35 across Lair County ka unit state dul gor jandang de wudi de keler county wa cha gwar nyet cha ka gor ka cha shoot ken cha ka gor ka ken painkin wa cha ka moch ka yo and they have started receiving cash from Windle Truth International under the Girl Education South Sudan program on Tuesday. Kashangara ka jokan gwar nyereti wa chaga mo ka yo organization mutual KJS GESS Girls Education South Sudan program ke chankaro wa shi win mutual ke gwet kong mabil gwet kong mabil wa jaram danen ku cash ku distribute ke jaram danen top yo gwad danen charaitin gwas me ka program charele ka Windle Truth International official kene ko la laden wena mo jikala do nene an program me la target dnt kanetin konti la gadwil gor ka tinte ka primary 7 kana primary 8 people ke secondary school student ka taj kalat gwas milat ken no nene jokan diet gan no kan yuri akam gwar nyeti yuri tini ken de ke use wisely ko chi yuri ti shikan ka be mal use je kan yuri ti de god ko cook material ke kwagdul gorka ko bikandul gor bikana gor shabu gorje no baga kokken shit ka kwan shit ke beni and everything but what they get direct dul gorka dien ko de dul gorka nyet der kulo go akake ko sometime te gre la gor ke gwar nyet cha gor dol so en loga cha to be o de gwar nyet de ken ken kon gor ken ke de ken ko ke shido ngai kona wona ketin ko kienten ko ten de ka point ken de ga yale kaje but most important thing gwasme ken gwar nyet ti sha selected shop ke kid ku dang baro ke de sha targetin wo ba ka moy ka log mission me ka ci ga log mo ci kana to wa kwa ken dial de kan kadil kok ni nying del gora she organization mo chala do ne be support me be jetup support ba jetup ka ko be gwar nyet be kan dul gorka be kan gor biken school material biken ka kok
shit ke bongni exercise book no ken karab let's say lamb ki reading light lo shit ke lumber de kan kokok de kan koke wari ken te kokien kon dong de te de jaga gwan wen mone so who can mani ganu kan jogo no yena chwara yote chwara ka ngar chwara kokte kokien ke nyingan ke yogan no then she ka raja long ka Kennedy content and dwell gorka special Emma secondary school she ka chilodian chatet Emma secondary school chilodian chatet ko sha ka lok kwak no ka support an sha kam ke kan bi kan yo bi kan ka user gwa ka do mi woni kan dwell gorka especially gwar nyet ten wana mo chikala do nena antama chiloda tet ko bin bare ko gar pindul gorka ko ne wontel ne dul gor gwat mo ne tin chine dul gor shine je ko tele ne yo antama mi chayu chaga de ka montama chikala no bi kan dial bi kan kare alaka so namo mi chare alaka ke program gwa inono so mo rai kon ka ta dan dong de na de ka lwa ka je special ka je lwa ka mi chala de ne re wujin wini mi kala kan ti ka ken gwar nyet nono waram kel keb yo to shop ke 166,000 no 166,000 ke yo to shop ke kinet koru de jan bakel with the bakel 166,000 amount of money ken kontin keb ken ka mishala no gwalong ka ne ko la gwar nyet ko be tegden be jaga gwa yo ti ka tangwan so murai kon ke ta da ndong de gwar nyet de ka yale ke especially girl education is very important long special kan de ko la nuare shanchi ler kan di karwar men go diale ko kien mu gor ge jeno wuj bagwa gor jeno de na de karu yale ka shiro ngai kon la tok no na bika let kel ke ba ti dial ba kalat wa gore mu gor tenene dial gore unity sometime la gwar nyela agu keno ketel mu to ka ke tel mu lon kan lat wal pankien gor kan dul gor kan shiang ko shankiran cho dorbo ngude dere family daba amen cho ten der jaw lak so jala gor no ba gwar nyal ba je ngie before ken wishing de ki kana kwen anyok kan de ko la shimane gan look no de ga de ke de ke ngie dul gor kan la kan gor je no ba gwar nyala mo ba je kwen be sho dore chicken dier kan kata ran dong de na de kan take good education ke de kan ngai wan de kan je gan nyal mi chang nge go by the way cha we char cho da European bang la sher kata da nan chare le ke je anetin kontin la shimane so mi dies gata no sharo din realika gwa ka dob da de kan gadien de kan support ke je ke nyadien an ga da mo la pi da gwa bo kala shimane ba la ka no ke lun ko la nga jeno gul shimane gul kana nok so kuje mone gor jeno ne dial biga te ka ngech ketin kona lat karodien wane kama nana to ngai kona ka kamni ano kamni tin kon tin wertin shush kana long by the way even find the education ga ka be jalong right now de ko dan ti jeno ne ka ko runde shop kadi binati ka kamo kone kon shal nware na me kam ala POC are kem ko shush kono long chi chon mi to chon mi dit no tangbon titana tikana guje no shoje dan te ke kan wari e de ja kap chong la gor kan je no de na de ko wewe but by the way gor kon an wo de na mission me de na je guch do ba dan de ja kap chong ga de kon bi ngai kon ya la to go no ko re kan tin kon joj ko kon ka karof ji camp but it should not be like this always no mi kurje to gonden bu kon di alban we ko robi kam kodi ka ken koni de ko lan were by the way de dorandi real kam a chana je gwi this way okay and tam to kon karun wero karo ji kam kai DP amani kam to golden kokien tiro ngai konan won tam tin wati ken ka kam ni role Uganda role Kenya role Ethiopia role Sudan awone ka wi diale kokien akan goten content chiang content kon were so tek dan ban je kule gerene miti rarode teng nuer ba je gerene kogen kodi ala ti kete nakana kon by the way yes rande de jere dwaro buro do lagwam lokorote but when you look at the social media ko kon were tele chiete la doran mi je ko social media de no bi chara kon correct kon togre dwaran ka kemni kara fuji kem social media tigre jere tokten terolten kaka ngane te garolo kan were kam ken karodien nuer gwan mi shiken dier ke tegdien wan mi kweneken
gor kono de rodien nak ka gat nuerto tila ngwen sharen barai wuch nan tikitin shika we role ti gol ko gor ko bitigran bo gwa ban mi na la jen ja we da den bolo lan te ko kien de tap tap te dong chi jen do bdana we keje jina bara ro de we jeno jen chuji le lo lan te ko kien te la bet te dong de le lwang ni chi moroten bat bolo kang no ko de ne kun gujiro no you are better than them yes gwa mi ten de gujiro you are better than them ban ngede no gwa de jen ten jen tin ka shosh mi ci ko teje mo right now ko position teje mo ka mi shame ngwa de titno de gwi ne do bana de kala lo ka je buka ne ko padan wo ba kon ngai ke ta kweza ka tarol ka shira ta dan to chi chong chagwa charne gwa ko mu wana chara gwa break diala titin kontin yon ko kon tin da ka doran bikato de ko lar no te ka gan wer wana tamme te top ka tigdien ka riktin kona to kerikta to chin chikan nong je no de gatin here of jikam tin werten chikan nong je no de gatin batel na option tel na option ka ta dan en na kan wer ka je cause me talk de la talk no de na do to go de na kalat right now I can tell you no ti dial ti chi ga tong no wat mi chi mal mi chi bere yu ka so sudan te ram de le shu chen tam de ram te dora de ram te ga turbile de chiang de gwa but chiang che gwa gwan mi mo ngot koru ken ka we gwan mi mo nwer ko rodien betre ko rodien gwan mi mo nyi nwer rodien mi nyi nwer rodien ke je right why nyir ekel melari ga dora so mati raro da karwade angu mi nyer damar angu mi nyere nyimar why so di ro de then mi shi bin ka conclusion ada jira me gwa mi dier ka nega di ro ti karwade no tamma mo ngulo ko dor ke jam den bielat bina ti je no me lo ka je jana jana ti ka no but chiran bi lo gwa da dana ram mo mi shung ni jen ka nega tilan nuere ano bu shunga gwanter chere malada menta menwere wan shunkan ga gwanter kim yadi de gwanteran angu mi yan ke dakka ma char mi shiwa gwanteran ko kur mo to ka nasir gwan mu naka gatin kenemen neken ke karen yale they were using incendiary weapon use can chemically kabran laro ne me dakka ma chate kare ne me tenena wal naka ne kun deng machar kwa le yen ka kwin an cha yen ka kwin wari yan ye kwin wari jen do badane na men kwan wala nakaja so mingi jen wo nuar na ka ku da machar so you should judge yourself then no deng machar and nuar first of all anuar ka jano shajo yen ka kwi ko chin nuar sharen gang awan nuar yen na ka lora ba gwan mi mo na ka yetin die lo no gwan tarun and one tara and a naga and then you feel okay no checho jindere chara long ka do dan and der ne ko der ka lwakaja so ndol ka mad dakama char kene kim yadit ke luko loko montame a luko wo betene dialan konti garo viji kam bike jien karo viji kam bike woni bike were wike so sudan bi mal bebet ban me kan dakama char kana mal me kan je kontan what do you think will happen to refugee for how long they will be staying there me kan peace agreement me kan kontanya da kuma char bi mal be bene de kan ide ko of jikam bi wedi dorishal kamo isa sudan re malka mi yang ma char individual karwade mi la ke jen wo jenda ramdan riok pi ule la ne de chokode thousands of people tila siasin politician ka chigan dier ke ji kemka ku kan le kwele yo resource ni nying sa sudan nanken goal